na onim neye na oyema ne ma ne asebia yemfa na asema nda amen ejira ha enye bone em se emami ye fa no ensem bebre na ekoso esisi nanso enu guase a ekoma abusua yase enje asiama enye ye da enye efe se ye tnase na yankasa na yegu ye hofi eti asase ye be kasa yes ama amansan nyina ate na ebe de be nwanwase be ma no one ne enye mpratwe o eya ware yes bo sama no enye mpratwe eya ware na sebe ba no mpo wafiri mu mpo a enye sa na eseko na se ya chi no ya wada ade chi fiada dini abere makogina wo se wo de credo akotum eti wa pam no my foot curse bo sam kase na ye de ma asem no curse sida the binsu sida na you ase ka hu se e ka won nte na ka wotu ono so ho ono de ni nua ba de abane na onim ochina de beto no God bless you church father se onyoko hu asamba na susumani nya wode susumani nya wode na sebe se o tan no mpa ye bibi mane hu se onua no obi nim kra se wota one wo yire kogina dwom edi mami atem o ti asimpo one ne nkasa wo e ba ne se na wo sori kogina media so se wakotu wakonta fiden watukra Agraada mfa ne bone nchen amen baby a maseba ene ne krofo nyina wo bia ya de chapa ma wom yentimi nya sanfo so wenti a masebere mada Agraada mfa nche yen yes amen ya de chapa ene chese ema masebere ma oh yes amaso ono no wo fihwe nkwala o ona ada ne batan ono nko a waye be matan na ukina media so se wo de palo kwa kutu ni nua ba ne de abande wo hwe ne de wo kira oh yes wo se ne mu wani ngu dabi o nyankopon ho se memie ni deduani se ne ma me reverend mama part wo ye deduani emoni emawi ho dabi emoni ngu dabi na eye asempa ne ho amane anu pi anoa ba sam Agraada asem no curse enye sa na woka eye sa na woka eye me na meka dabi enye wo so na woka dabi Agraada asem onyame asem mama curse me se de tie biara yen ikura ye gidie asem no ni nyina ne se okay eye asodi ene nipa pese asori onyame asori egu wanwa asem ni nyina no ni nyina the genesis of the whole story okay asem ni nyina no curse na onyame so wakaso obesi na asori dan na asama do prontimi ntwi fa so da curse ejo se baby start ye ya asori se ya ensori mamo titi we na me preach ye okay na mo de sika beto me na ase enyo onyame sunsum na aka wo eye me na ma hyew dabi say ya curse ade atie ni akoda fe na ade atie a yesi videos na momontene say reverend mama part eni bia ba asori wo bagigi wo musika enso so entisa but eka asem no ho curse a part of the mission oh yes asem no ho amane ani bi enti etwase ye twantro ka se ampaye ko all night ni bi maame na je sika omu jeje ansore dan no ho ene emonti no ene ye audio no ene asore dan me video no mponya ha dan ho enti se ene dan mi duru ya
media for Google a dying hui. Oma Sananda, Omu video, and yes, maybe I may adjourn him. Minim say and I know obisi ya to asole ni mu enti Sunday wono so obese ya to mu a ba ensan ka urade say eni bala sama wo kae no eni pade ba na urade nka bi ba ene urade aka bi no eluti na yehia mu eluti ene yehia mu eluti na yehia mu wo se gidie ni mu a obi ntimi nso nyame ani enti etwa so obedwan ni konko ani mu no wo gidi se wo ho say ene dai na wo ye wo mo ohwe na tiri kwan no akatua mesi na katua bi ni wa dance die na katua bi ni ya dance die na katua ni bi any dance die ebeduru na wotwe se ne samre ya na the reverend mama part 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 Mrs. Patricia Asiama no ya me akasa eno ni ya dance die and no any dance here, and no any dance here, and no any dance here, and no any dance here. But every people may say it is a message. And what they call, we are a son. Power. A message. Tenacity. Amen. Kura wujidi. Oh. And then you solve pain waha. Making a solve pain. Yes. Here your spiritual father. Reverend Peter Omari. Oh, some can say Amaro. Or a great man of God. Oh, yes. Asami ba nyina ono a. Oh. Ene no. Ni yakoba. Oh. Obi ti fie wo ka de ene de wanwa de aba na ye dwene ho no ono nso dwene ade foforo ba yishira ka wurade amen se de tie biara my god onyame gusu ama ye tumi na ya cheche ye wure dada yishira ka ho amen enipa wo dwene papa e wo de esi no no yes ewurade mani nwi ni ye amen. Sambium Kawa Samro Cus Obi wa wonim asem bi ho hwe but ebeye ne de ba wo kire mu kire ne pa yo obeka so ene o ma anye ne ye eyesa ne tie oh yes ena akosi no etoda wo tamfo bepese obeseye o but obetimi ayade amana broso enti etoda yeso wo de bem akodi fo wawa enti etoda asem wo betime di fo enso de ebeye wunti no wo be di bem e wo sa kwan no so yes bo sem ke se manya sasem no otima se ai man of god enti no me no masemi hu kran tata enye de ni peka ena metie enye ho na mehwe enye ho meyire ne maame na ti ho ono ana wo ye asori maame she is the church mother oh yes ne papa na ti ho Mr. Entry oh yes he is the church elder kese cause bo sem mo cause ni nua na ti ho Paul Sefa asori wo ye musofo one of the disciples oh yes and what ti ho so for Paul and what enti ena ne Yesu kaye okay was me nua ne nipa me kanya me asam e kire wo oh yes enti ye maame nso ni nua ne nipa woni no edi nyame adwuma echi ayesa apart from that obi eni ho enti de obetie biala no botugu enhira ka urade senye enipa nsusu ye yes ene eye nyame nsusu ye enti de nipa ka ayesa na tie dia ene de enipa akase ye maame emfie sei won komu no ene wo nyame on kampi ada wo nyame be kasa no my god ebi so sam kasia pa man kom sam no adanyame be kasa obebe fi and he is the final say cause hone ye wo sum bia ye bi su enye ne dabi ene de gina wo ko ano soje ne a wo gina ko ano o tutuo na wo su o tutuo na wo ti ni su wawa etuo ni ni su ba wo sam nya sasam no cause ba ye de se de tie biara yenim se Kristo wo tumi ya kenkan oh yes ya tiase se bi ne die edi
odiifoɔ no ebire bi a etwam enti eduru yɛ so a ɛnwanwa dabi nhyira nka awurade amen sɛ ɛnka hɔ dabi ɛnka hɔ dabia wɔn nsɛm kɛseɛ paa ma asɛm no